Аудио хажат. Манын сана анне тесечін мелечі. Чугуншол юзаны жерде тұрышны Михаил Бычков хырым ұратны бейаптыраны. Шавна булавы лайық ішлемень. Эш вғыдынже час-часах пүліме кірзе выртны. Пірле вайхураган аршинзім выл черлине эненмен. Пышлыға евитленім. Пинге тағыржыр херхвешіме жылғы кіргінне Михаила операциядуны. Тебір жылғыне ага ойығынже она фронтагайма повестка тұттарны. Туяба удаганскер район центріне жылдытны. Ялды тебір аршын пірле бұны. Оның да выржагайма яттухны. Пергатка бұл барадып, анчах выржагаймастып, дені бол. Шавах икішіне де тышманба шавышма озатны. Таван жыржывын аслы выржи тухичен Куславка районынче чашламара бұрынаган Бычковсене кулак тезе айыпланы. Ялганы жынче ішлеген әрженман, тинже шавламыз керін, бұрынмалы кетес бұлман. Шавынбалы Бычковсен жұртне қапсынным, шығавға дірленім. Азатте шырме бұян емеш, күн хышын шырда, вылық чырлеге тұрса елжіш, лашына колхоза елзе гайрыш. Юлашки чыққа да шынна бадым, шаплагалатчы азатте. Аттебе екешіне түрмене хупрыш. Анне виша ачаба урумрадырса юлчым. Зоя манран iki жол аслычым. Кешінні Евгения перернере ачачым. Күршізім херхенсе кинне кіртріш. Ебір уғанын жеші вырса бұрындымыр. Азаилчы выржачы Вера Бычкова. Оның амышне укшинене железе перхерарам пожалараган пүртінже бұрынма ерікпаным. Верін кугашы турра вайлайненнем. Вал кашнегін жүргішлензе келдуным. Шағы болышны же. Часах мускавран тресле бешітне. Укшинин кашневін Куславкана, е прокуратурна, е суда каймала болна. Эх, шипада шыдылечке, кулянза калашны был херезембе. Зоеба Вера амышне сакшинже херзе кетселарна. Печек емінге сыпкарама гырзавыртна. Шыварне сағырба шығырдадықне перепечерке сығыптарна, хырым вышине шапла ертерне. Укшине район центринжен давранзан тюрех камага готна. Ондан шыбада сапламаларна. Иргине калех Куславкана утна. Бычковсен жұртне кайылада урмаладуна. Шығав қадырлене аршын турткалашна. Шемге пүрдімне бұрзадырзан да кертмен. Чулғыларан керлі құтсем шитменіне білдерне. Апла тұрыне жүдір, шапла қыратны өкшіне. Мұжырны Михаила, оның ашыне термеренгіларны. Анжақ хуне шынымай бұрмайман. Утны жыртек шалғым жапнана. Бычковсене құрбыдартны аршын бұрыншы декіске болны. Вилезум выл үгінне. Укшине апамана кажаратши, уйтна ашынжен. Элсана виші бөчек ачаба юршине кларсатратрын. Халя кажары уйдашыны, тені выл. Варши шулезенче де Бычковсен нуша пайтақ курна. Перін мәжін немінде шукши, кышады булашчы хыт, кулянса калашны Вера. Хелехи күнсенже херхпер херхвиші градус сивечет мадивне. Школа хутса жытман, шыпадаба болмаран ачазен урижынна. Парта хушинже шиелде тумбахларна. Вера вунши чучылы бусан ашы бұрнышран уйрална. Арчинна фронда елзе гайзан унранса схура болман. Мышыры бе ачизен валыштыне білмен. Шүр жылдан тупынса келне. Ашына поестран андарса хварчыш. Кайза елзе келер, удаймаш вал. Пілдерне Верна шинзен. Ашы ішті шығалза жүренне де калайман, лайық кала жайман. Два дойы хран вильне. Михаилон хырмыл хырашы же болны екен. Вера емі күнячіне бұқма болышны. Печек Валера она амыжы бек ежынны. Шаплачыне шын болны. Санын мама бор, кен кайран хайымбат нельзе гаят, хуравланы Вера. Анчах Евгения ажыне елме келмен. Ялды жамрыксем час-часах вая духна. Ширым дохыр жылды Верына, иге жол кешінрих Павел Скворцов күшхывна. Качына Шауладыр районынче Кире поселокне вармангаларма жүресе уйвали-вали пүрт ларцабаны. Вера ходу иртарманы бушкебе шауында бұрынмадыдынным. Шамрак канашра вагон юзаган завод ратарышны. Евышпа шлеген цехра хыма дебетне, лаборант болса терлі анализ тоны.
Павел тракторист равайгуна. Анчах ергелли бурунну жерден индексик седухна. Шамрак аржин келинжеси дел буган аватна. Херле күчлө узалзен курмашы дезе адашна. Павел Кюрша района Юмажа визагайна. Кинемей аршинна ялды бір херарын басна небелдерне. Вера можырне темен буласыран сыхлаза жүрене. Хой ішіре жүхне амышне хушна. Шель Павел Бай кише вижи чулышеш перле бурунна. Пергунгине Вера Михайловна завутран смен рантаврынзан упышки вильни небелне. Павела пояс шапсағы варна. Шак хыбара илсен шамра херарын первырында хытзадана, ундан кышкырза магырна. Павела илзе килдемір, кымага жимне худымыр. Эбе печене хилдым, карын аттеняк пышын можыры килчі. Перле жыргашрымыр, хурланса калашры Вера апа. Павел пурнышран үйрілнығы үшін выл амыжы бе Валерина хойын батне пурынма күшірзе келіне. Шемье вылықчырлы хусрана, анчах энеді тман. Вада амыжы анасы вайман. Верін вұғыт бұлман. Выл ирхитваты сигетрек ял шывыхинчен ерте жүреген поеза әлгерестесі жүкні. Херарын каныжа ялана хунба жүрені. Кайла даврыны жүхне сіксе юлны. Пассажирзен поезы бе жүреме жымылырақ бұлныға. Ял делінче машинист хвыртлыға чагарны. Тавар туртарыганны бе даврыны жүхне Вера бір майжы келенне. Мун жүхне шалавар ба жүремен, вырын кебебе. Ара, жүргүшчік дартма бұданны даға. Хелесик ме лайықчы, поезырцыға етчен кердешін жаларатым. Біррейінче Вера поездран сіксе етес шымме тұқсағаныне анланны. Түрек келмек айма қыраны, амыжы выржет. Алы ура шылма білеген аршын бат некене. Шымма вырын мелартарны, амышыны неменде шарламан. Вера Михайловнына ішрен канашыра хваттер барашын болны, анжақ выл келішмен. Эбе ялдақ бұрынадып, дене. Хваттерде бұрынадып, Шавынбек поездран сіксе юлма тегіне ченде. Малала калашра тахыргуны эки жылды вада. Вол тебір ход качагайсы бірге швышламан. Илес дегенсен пулзанда. Вера апа аржин херарым ішіне уйырзадыман. Шихна, шелене, вырмангасна, пүрттіріне зырлана, хыма завалана. Кайран емігені вылне апеккана илне. Аны живілні хышын Вера Валеры бажеш юлма. Она канажа училищіне вренме гертне. Общежитире бурунна Валера хула жезенчен шаргурна. Лишсем хинене укша итна. Училищерен веренсе тухсан кача ялда тракторист рашлеме бушлана. Твады жыл каялла алла улды жылды аржин сарымзыр бурнышыран уйрылна. Она аза илмезір күн ертмес кенемейін. Манын сана анне дезе жинмелече. Величен вижігін маларық шаплагаланы Валерий. Вера Михайловна кириш неменде хуравламан. Хайне анне дезе жіндермен жын үгенет кенемей. Эсер Ирина Кошкинын Шамырксен хажадынже печетленне, манын сана анне дезе жинмелече материалне итлерер.